Kakendai lat kabade kawai na ki yo hapo kanong ba shalong kabaki breu ki julet ban thiet ban pet ya ki junun kam jongki minta kala kala long ru ka yo de drugs bat kani ka de kabala saki na kapor namar ki bobon ki nong di drugs ki poi shakate ka jaka ban thiet ki drugs bat ki nong de ru ki chupen poi yaw drugs hakate ka yo hakamiet jong ka arphau tarik ujlieu arajar ar psaw haga jingle jong ka hinyo trap integrated territorial organization hito Shillong City ban khandrai ka ktem jong ki nong di drok ka badon na khandai lat la yo ban bat ya san ngut ki samla shendang bat kawi ka samla kan thei ki blangop bat krni yu drok bat kumjuru ki be yede mar kelyang yo drok ki ne ki samla ki di nong song shnong na ki dong pa per hapo kni ka nong ba ban na kamet jong ki la yo ban bat yo drugs ki syringe pisa kan thubru ki tiar pun man saw kum ka tari bat kiwe hakani ka jing khandra jong ka sang hito ka ba kandet na ka jing pla jong wei ni ki samla la thu bayu drugs ki juthiru na wayu breu bade bajutia ajrong ki nyut hakindai lat badru ban phla bayu drugs ki judon ki bawan ban pun poi de ki breu lingba ki arshaka hakate ga chaka halor kani ka jingyo ban bat ikin riungot ki samla na kaliang ka hito Shillong City kala kintui ka tanat pulet bagan long ka bapet ngor ka por min miet na markini ki kam ki jor ba badru ban kintu yaki ban pen khlanya ka kam pahara hakaleng ka yo kundai lat Skuter mila yang betul kan? Ya, betul. Itu. Hai cakap mesej di ni. Midi betani PB na, midi susu cakap. Midi. Anda bedi? Mana bedi ni PB pak? Ini PB dan we dakar. Tengwe. Ini PB kami dakmar ni suan saya. Teo tu kasih mana wan pom menjadi. Suan dia utama kasih PB. Meginin pemasukian na miwan dia na miwan ni. Tiat. Tiat nazar korang. Suan dia ni PB am. Dera menjadi Ini bandi ni ni. Ini apa? Mana ni sekian na? Ha? Ini apa? Ha? Mana ni sekian? Itu apa? Sedikit itu yang. Mesti naik. Itu dakar dan ni bersebelah ni bertiak ni. Tiap no. Nyut ni, mutu sedia. Itu dakar dan ni bersebelah ni bertiak ni. Tiap no. Nyut ni, mutu sedia. Tiap no. Nyut ni, mutu sedia. Ta sini macam biat akapur kentai stek shpau buje iyo kem yaki sangut ki shenrang berkoi kentai badan kedi banya di drugs ni puk bibi banya di banya khai drugs ni puk bibi de kumtahi marmar ngila tip shaki authority berfat shaki pulet ye ke kilawan hi banwan chem banwan kolek niki tiar bangi kem niki kena niki breu de kat kum ke jingyo jiktip jingi niki ru ba kibun bekiwan kenja delivery kiwan kiwan skuti kiwan kabaj banwan ai drugs banwan di drugs ni pok bibi te tahi nyiru ngi kepat ya ka iki authority iki bullet ba kidi ban check ba khamtam men miet iki ni skuti ki bike ki bayat bawan supply tiar na bawan supply drugs ni po polis besar men miet de nakaliang jungiru ngi kwa ba ka sarkar kan pek ba bat kan shim action against kini culprits but kini ki kingpin ki badai ki ta ki he saipan ba import drugs ni ko Meghalaya jini te tang katahi te nakaliang ki kulit ki lawan na lawan shim ni ki tiar ki drugs ki but ki shim kam ka evidence sa kawai ro ngiyo ki complaints na ki try dukan ki badan ni ko ani po police bazar ba kilabon pala kita kena di drugs kiwan team po kan ki khamtam ki por ki babon brio bedang long rush hour ha de kumtan kepat baya ka ki authorities ni po sadar police station ba ki pankhanya ka patrolling jung ki bakin yarap ki pajba khamtam ki ni ki try dukan ki badan hangni khanang ba ka kamai kaji jung ki ru kanung thun de nakaliang jungi ru ngi kerpat ba kini kena ladang ngilap ki phi jrong kti jong kjat ni ya ki tiar ki brio de nakaliang jungi ru ngi ma ra bat ning ai ki jing sneng yepi जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की।
देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।